Amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'u Rwanda. Rulindo polisi y'u Rwanda yataye muri yombi umugabo wari ugiye kugura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, yongera ita muri yombi abagabo 10 bacukuraga aya mabuye y'agaciro ari mu bwoko bwa gasegereti. Ni mu gihe umugabo yari agiye kugura ibiro 6 bya gasegereti ubwo yari yitwaje amafaranga arenga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Aba bagabo rero bafashwe ku bufatanye n'amakuru abaturage baba batanze. Polisi y'u Rwanda yongeye kwibutsa abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo abantu bakora ibikorwa bitemewe n'amategeko batabwe muri yombi. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mbyo, habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Abanyerondo barimo banywera mu kabari kwitwa Harerimana, banywa inzoga zigera mu bihumbi 20 banga kwishyura, bavuga yuko bacunga umutekano wabo, mu gihe uyu mugabo ngo ntago asanzwe yishyura umutekano. Gusa umugabo yababajije nimba uyu mugabo mwita Harerimana yababajije nimba amafaranga bamwereye aho n'ibihumbi 20 yakwishyura umutekano, kandi umutekano wishyurwa 5. Nibwo kwitera hejuru abanyerondo baramukubita bamuvisha uruguma, mu gihe no mucuruzi yarize cyane atabaza mu gihe barimo bangwera mu kano kabari ari wenyine urimo n'abo banyerondo. Ari mu masaha ya 6 z'ijoro, ubuturage cyangwa nyirakabari yatabaje cyane, abaturage barahurura bahageze basanga nta banyerondo bari gukubita Harerimana wacuruzaga akabari, ndetse abanyerondo bamuzizaga ngo niyishyura umutekano. Abaturage bavuze yuko rero ryo mwuga rikora mu kano gace rikunze guhohotera abantu cyane, ubwo babakubita cyangwa bakabambura ibyo bafite. Akenshi na kenshi bavuga ko bano banyerondo bamwe bari ibisambo bakivanga mu ari norondo ry'umwuga, bikarangira biba nijoro cyangwa mu masaha ya nijoro. Ni mu gihe ngo batajya batanga ubutabera bwuzuye, kubera ko ngo hano hajyaca abantu bajyaye kugurisha ibyuma cyangwa ibyuma bibye ahantu, bagaca ku banyerondo bakabakubita ruswa bakitambukira bakareka bakagenda. Turaje turebere hamwe impamvu no munyerondo yakubise abaturage. Ariko akantu gatonya ngiye kubabwira nakaba abanyerondo bashyikirijwe ubugenzacyaha kugira ngo akurikiranweho icyaha cyo gukubita umugabo wicururizaga witwa Harerimana wari utuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mbyo. Ngo bamukubise neza ngubu akaba arembeye mu bitaro. Mana y'isi n'ijuru. Ini ncamake y'amakuru. Niba rwo bwa mbere ugeze ko na muyobora Kidazamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ubwo reka amakuru yacu tuyatangirire mu gihugu cy'u Rwanda. Rulindo polisi ikorera mu karere ka Rulindo yataye muri yombi umugabo wari ugiye kugura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Aya mabuye bayita gasegereti, mu gihe abayacukuraga bagera ku 10 bayacukura mu birombe mu buryo butemewe n'agaciro nabo batawe muri yombi. Uyu mugabo rero yagiye kugura ibiro 6 bya gasegereti yitwaje amafaranga miliyoni y'Inyarwanda arenga Rwanda ni fasi. Nuvuga ngo yari yitwaje amadolari, yari yitwaje amafaranga angana na miliyoni irenga amanyarwanda aje kwishyura gasegereti. Gasegereti zibamo amafaranga, niyo mpamvu abantu benshi bazicukura mu buryo butemewe n'amategeko. No kuvuga ngo rero polisi yashishikarije abaturage kujya batangira amakuru kugiye, kubera ko kugira ngo abagabo bafashwe kugira ngo aba bagabo babafate no kubera amakuru abaturage bari batanze kugira ngo bafate bana bagabo bacukuraga gasegereti, ndetse n'uwaziguraga. Abo bose batawe muri yombi kugira ngo bakurikiranweho ibyaha bashinzwa. Reka rero dukurikirane cyangwa twerekeze mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mbyo. Abanyerondo barimo banywa inzoga mu masaha ya 10 za nijoro, mu masaha ya 6 za nijoro, mu gihe uyu mucuruzi wamufunguje witwa Harerimana banywa inzoga. Barangije kunywa inzoga, bamaze kunywa ibihumbi birenga 20, barangije barahaguruka baragenda. Gusa bataragenda umugabo Harerimana arabakamba aravuga ati munyishyure amafaranga munywereye inzoga kuko nanjye mba naranguye. Abanyerondo bamubwira ngo nago ajya yishyura irondo ngo banywereye amafaranga y'irondo. Arababaza ati se ko amafaranga y'irondo ari amafaranga agera mu bihumbi 2, ni gute mwanywera ibihumbi 20 mukavuga yuko ano mafaranga ari ay'irondo? Akivuga gutya yahise yumva urushyi rwiza cyane, inkoni zo mu bitugu, baramukubita bamucisha hasi, baramupfukamisha, baramukubita koko. Uyu mugabo arakomereka, ariko avuza induru ntibyagira icyo bitanga, yongera avuza induru. Abaturage barahurura. Abaturage bahageze basanga nta banyerondo bari gukubita uyu mugabo nyirakabari. Gusa abaturage bavuze ngo abanyerondo n'ubundi ntago bari basanzwe bitwara neza. Twavugishije umukuru w'umudugudu avuga yuko ibingibi atarabizi. Tugera ku muyobozi w'akagari, ndavuga gitifu, avuga ko atarabizi. Ngera kuri Sedo ambwira yuko nawe atarabizi. Gusa ibingibi byatutse vuba. Gusa abaturage bavuze yuko ngo no kubyirengagiza. Gusa bo barabizi ko bano banyerondo bakunze guhohotera abaturage, kandi akenshi
na kenshi bikunze kumvikana mwa kano kagari cyangwa mw'uno murenge. Kandi niba ari bwo bwa mbere nawe ugeze kuno muyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, ihangane ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nukora subscribe uzaba ubaye umwe mu bantu bazajya badukurikirana kuri YouTube, cyangwa umwe mu bantu bazajya babonera amakuru ku gihe Kidasamara TV Rwanda. Dore ubu ngubu tugiye kujya mu gihe cy'isiganwa ry'amagare cyangwa Champions y'isi y'isiganwa ry'amagare mu Rwanda. Nukora subscribe, isiganwa ry'amagare uzaribona live, kandi ikindi n'ibiganiro uzajya ubibona setup yarangiriye hese byagenze gute. Bivuze ngo ibi uzabibona kuri gatanu kuri kagenzi kako. Polisi y'u Rwanda ikongera kwibutsa abaturage kujya batangira amakuru ku gihe.